Bak, ja sam Karina. Ja sam Lara. I danas ćemo raditi. Blindfolded makeup challenge. Meni će prvu strefit šlag. Tako, dobro. Predivno. Da, obećam da ćete našminkati najljepše kad može. Da bude sve jednako. Predivno. Onda ide ti savršeno. Au. Bol u oku. Ne, nego šminka u oku. Ugledaj. Znam te, gledaš kroz ovu rupu. Ovo je fakat dobro da baš skinano za Halloween. Ma to je samo tvoje lice. Drugo. Predivno. Kapla je. Zube snimi. Ti predivno. Savršeno identično. Daj, mislim se. Ok, sad se vidi definitivno. Pogledaj kako dobro. Savršeno. To je namjena sad, jel? Ne. Ne ovo. Sada me šminkala kuharica. Ok, pojde. Oho! Dođi ovdje, beba. Opala si. So fancy. Ajde, pa.